Ja, Marca, es pronto. Super. Importante è che ti vas solo vas genus con sinistra. Tu vas vista, posizionesti su alto central, mira della camera, qui va lì, passi diagonal in contro sinistra e von. E se montas as lecus mauns, che vas biata a sinistra, dretto, forza tutto a spur. Va bene? Va fast schon, ja, Marco. Viel Glück für die prima Mission. Tschüss! Hey, ciao insieme! Oggi cominciamo la missione con Moria, un nome che so da Plomain d'una duccio, ein del camp de fugitivi in Grecia con un pedo un grand incendio in Perefnes. Ed es nie rapporto o scheb ger de Moria che si può ben perdere la sua vista, e per cui va in resumo per l'intera situazione. Al camp de fugitivs Moria, che è bergiaus miez settember, se sanfla silinsla Lesbos che sauda della Grecia. Els fugitivs che lau ein scappai de lur tiares, sco per esempio de Afghanistan, della Siria ni de Iraq, proveda ujara, formats, e per quel che ston ve tema per lur segirtat en lur tiares. Els in se messin in viadi mal segir, sulla Turchia, a luvinavon cun barques sulla mar Mediterrana. De mai che quelles barques en sevens biamema plainas a vitir e bo adattadas per scen viadi sfondrani a dina puspai, magari dati morts in quels viadis. Si arriven sur la mar, se centan els fugitivs d'enter auter a Lesbos en camps per se registrar, sco per exempel al camp Moria. En quels camps specchian els fugitivs lussi la decisiun d'asil e speren che els astien i vinavon en ina delles tiaras dell'Europa per presentar ina meira veta. Minchia demanda d'asil vin controllada en process che san cuzzar plirs mains tocan ons. E durant quei temps astien els fugitivs boben donar al camp de registraziun. Mo en quels camps com Moria regien sevens condiziuns de viver fetschliates. I dat bovondaua da baiber, ni per se lavar, ad ina puspai ni gina electricitat, ni access ter medicaments, ad i tschof de per tot. Vitir, as e durant l'estat calires e las tendes provisoricas o da len a plastic. De mai che abbiamo ma bia personas viven in spazi mema pin, san emelzonias scol Covid-19 se de rasa fit spert. Bia fugitivs ein un fis de spicciasci dic sot de quelles condiziuns. El 9 de settember duen per quei plirs fugitivs vedau fiuc al camp Moria. Grondes parts del camp en bergiades, ed els redont 12 meli fugitivs han piars tocque che els vevenaun ed ein se centai sin vaia. De vertontier es è vegniu bagiau in niev camp provisoric pels fugitivs. Denton pansan bia fugitivs che les condiziuns venien elau bod esser meieres. E volen boien in niev camp, ma beim abbandonare l'insla. Ils fugitivs a Moria trovan di mena agiut. Ed usceo er la Federazione Svizzera decis de voler giuder als fugitivs. Ma giuder es in questa situazione niente simpel. Il Stadi Svizzer ha decidiu de prendersi vegna fons che si la fuiglia senza lur geniturs. Vegna fons de den tot bien 12 meli fugitivs che alla miseria. Tenor och mercaus Svizzers se di quei mema pauc. Els volen budien prendersi de pli fugitivs. Mol Stadi Svizzer di na, de co. Il motivo è che la Grecia vuol schai vinavon els fugitivs de Moria en autras tiaras. La regenza greca tema che auters fugitivs en auters camps de la Grecia se vessen lu prender in exempel els fugitivs de Moria ed da fiuc lur camps per venire ven de lau. A quai vuol la Grecia evitar. Tenor els responsabels per la migrazione in Svizzera respecti la Svizzera quella decisione della Grecia. In auter motiv de co che la Svizzera prem bussi de pli fugitivs ha da fa con la legge d'asil. Els biars dels fugitivs hadien negin dret de venir in Svizzera e stuessen so enter in permains pus peiene vos en lur tiares. Per quai vuol la Svizzera pi budien gida el liug. Quai cun aua, medicaments, cun cozzes, tendes e personas che giden el liug. E da Moria tornain sie vos in Svizzera. Per mai es kann empe giust il tem della raccolta dels poms, es dice dels mails, e per quel tema o nina dit stvansir in questa direzione co. Ah,
questa c'è uno studio non conoscevo una cultura da poms, una grande cultura. E in Svizzera da quei objets poms, das dice miles, se spilla la cifra sono quei 188 militonnen poms che si raccolta in Svizzera e oltre 900 milioni poms. Also quei objets poms, domandi poi QSL, il pom ist già maduro, also wie finden ihr heraus, ob die Äpfel schon reif sind? Ich meine, da kann man ja nicht jeder testen. Das ist so. Nein, ich habe hier für euch ein Beispiel mitgenommen von einem reifen Apfel. Wir sehen, der leuchtet schön rot. Die Grundfarbe, die er hat, die grün war, ist gelb, gelblich. Und nachher, wenn wir den Apfel essen, dann merken wir, wie schön intensiv das Aroma ist. Das ist für uns eigentlich das Zeichen, dass der Apfel reif ist und dass wir den eigentlich ernten können. Ecco, posso giusto fare il test là dit. Il pom ist bel kochen, il juge. No, der glänzt noch nicht so, also der ist noch nicht reif. Genau. Das sind unsere Brébörn. Die werden Mitte Oktober reif, das heisst ca. am 15. rum. Und bis dann werden die jetzt noch Farbe zulegen. Also se us gadais con un po' intorno, questo in l'ingezza, plain burst, con la prossima linea, plain burst. E el moment dit, che els 11.500 bursts, e che els poms non sono tutti in questo momento madurs, che lo è per el praktisch, perché usce non stiamo a raccogliere tutti i poms in una, in per due mesi e mezzo, 3 tempo per la raccolta di mena. È praktisch. E il buono è che ci sono solche frasche, costano mehr. Ma che vuol dire poms frasches? Gut, ora è una chila raccolta, ma manage in bottiglia, l'acqua è l'intera an poms frasches. Ma come è che è possibile? Perché tirare che là, va in da ciminare in questa direzione qua. Ah, ora è una Surse, questo è il Canton Luzerna. E cada volta mehr è una delle fabbriche di pom, che conservano le poms durante l'intero anno, und jetzt noch in Svizzera, ist das in Chemais eine dünne Poms frascht. Herzlich willkommen in der Obsthalle Sursi. Kannst du mal hier schauen. Das sind die Tore. Und hier sehen wir jetzt, wie die Ware hier innen ist. Du merkst auch die Temperatur, das spürt man gut. Ideale Temperatur ist zwischen 2 bis 4 Grad. Das kommt ein bisschen auf die Sorte drauf ab. Und hier siehst du jetzt, wie die Grosskisten, die Äpfel in diesen Kisten innen sind und wie die Grosskisten aufeinander gestapelt werden. Also non sono giusto il più grande, ma questo è una extrem grande frigidaire, che guarda con questa altezza. Wie viele Äpfel hat es denn da so immer? So in einer Kiste drin sind rund knapp 300 Kilo. Jetzt kannst du rechnen. 2, 4, 6, 9 hoch. 9 mal 6 mal 300. Das Rechnen überlasse ich dir. Peach Jags Poms. Peach Jags. Wenn ich den Äpfel im Kühlschrank nach ein paar Wochen ist dann nicht mehr gut und sie haben die Äpfel das ganze Jahr lang frisch. Was ist das Geheimnis? Für das sind wir der Spezialist. Der Äpfel, dass der in 12 Monaten noch so schön ist, das zeige ich dir. Wo sind wir denn jetzt da? Also das sind jetzt eigentlich die grossen Lager, wo die Äpfel schlafen gelegt werden. Wir stellen so rund 70 bis 150 Tonnen hier einstellen, etwa bei 2-3 Grad. Und eigentlich den Sauerstoff drinnen wie verbrennen. Es gibt ihnen nur noch das Minimum zum Atmen, dass sie gerade noch leben können, aber dass sie einfach wirklich in den Tiefschlaf gehen. Und so bleiben die schön. Die können sogar bis 12 Monate hier innen sein. Und so wie man sie hier tut, in dieser Qualität, so nimmt man sie wieder raus. Ja, also so eins di meno. Scucci funziona con questi poms, c'è quel zum frasches l'interan. Was ist pro Uhr di una cosa in studio? Hä? Ah, das wird schon mein Fuß, falsche Direktion. Ah, also ein po' più simples, das schon podia fare con questo studio. So. Ora sono in casa giusto, ha? Schon interessant questo sistema di conservare poms. Ma
Accesa non funziona ja qui. Per cui soll Nino se preparò una variante che vos podais conservare els poms per l'inviern. Les devosas jamnes sunt eu ida stediamain, a merasch els mails del vel mailen curtin fossen finalmein medirs. Eu specchia il ves al di della raccolta. Oz, asai esci lunch. Ma quella raccolta asai è da ponderà che fa con tu quels kilos e kilos maila. La grande parte de quels gau va alla mosteria a venire vos co suc. Ma ho dato un mas altres metodes per conservare la maila su in tiron. La mia metoda preferita è se oz musavus. E per cui trovais maila lavada, in conti ad in uafen de prendere els cocs de la maila, in tec aua de citrona ad in forsch a suga. Scomprem a se de prendere els cocs de la maila. A quei è vegnangasci simpel. A suenter a se de fa taglias e de bugnar quelles en tec aua de citrona per chi vegnan bobrines. A lu vegn il trick con la corda. Metter la corda tra els rudials de maila e tra els in te in lauter. Queco pendio sitzen in cucina. A suenter 3 dis chascia e il snack se ne daivel pinaus per scha gustar. Ah, questo è proprio semplice. Was è ben per una domanda? Io non penso che sia qui in studio. Hey, pem du nie giuder? Ja, perfetto. Sind meinst tender la sua, genau, super. Ora comparti come spoms. E allora quei 3 dis finci sono suiz. Hey, bella sera, tschüss, alla prossima e arrivi in 3 dis, nicht? Ja.